number say kwan so a very important announcement pa say ko ba say bia obi e wo car bi na opese also boy ya say obi to be fair kan na one for fair me say that na obi nya obi asa but esa bre say bi obi kura car na ope obi ama o the air boat uber and then them afọ die bia awusia emesre we die me nya fe na menya obi ya say nipa na ho dwo or trustworthy na mia minim no pa say oye nipa o ha bi nti so abusia wa mo hwe so obi wo car Mr. Mechanic you know about person announcement obi wo car ya person what dey Emma as boat or person what dey Emma as Uber ni ade bia abusia na wa ho hye ya down bia no abusia Mr. from a number you show ya on 0543 547065 me pin number no comment section 0543 547065 now fe me am kwete Emma yenu abrantia and ho dwopa owo ahobrase na waye krado se obeye sa adwuma no na wadi no kura nso de amani pakọ na ntiase abe mesume won bi ya mehwe se sabi abusua me na media ani mu nti bibia enchia bibia enada number no mapin wo hono no enti se abusua ni di number se kwan so wo ka bi na pese odi boat o pese odi Uber ibi the mafo yes let's see bi am so mapin number no me am private number comment section if you feel like abusua frame me na yen twen komo na me metina connect me no di amount na bibia enso ayas bi so any breast but we dey sakwanya wo sa na nka wo so no adum yesa na bibia enso aye boko said dia esi etie car pese odi boat and I say Uber ibia mia media gina mo so nipa no buni pa ya mo se na hodwo oni obi o ha adwen na o se be ko bi frame sa be nyanya bi na afei na ibenya obi ya I say sabi also to boss na we nipa na hodwo pa ya why card so be adwuma no na bibia pepe di she bia dan obi a mia me gina matina mo bi na bibia ye boko se be ya obi akoma e be to de yam meche one wa ode ba ne nipa no a na say yonko no na say nipa no a oba na wa be ti ase no abaya adwuma nti mesre na ofre na bibia enso aye asumdwe wona ba na etwagu ho na afei